seguidor de 24horas.com. Nós está aí diretamente desde Arnhem, the Nationals. Então, mané sempre nós temos gente de Aruba, ou descendente de Aruba. Conta-nos, como está indo aí? Dois. Eu sim met hij como coach, não como atleta, nem nada. Pero met de coach mi Yunang. Ambos dois está participando in Teens Division. Altijd está in Youngsters Division. Dus zeg maar onder 16, onder 18. Anto, ja, nante den final, nante bayendo bom, Theo won, nante parapa subir podium também, dus niet op contento. Seguro, ja. orgulhoso, Anto, Claro, representando Aruba. Claro. Nós ja, maar kom ze de poort aqui door ko, we deberen onder mas eu que cone, Anto porque que de vet. Assim não me começar, Anto me una mane, hey, that's fun. Nós que join. Anto assim não começar desde chiquito, a mim mete do coach não, mete do na les também. Anto na join, Anto de repente não tá tiki, de final de nationals que cone, dus orgulhoso sempre sim. Wauw, het is echt een exempel para hoop de nós, você dentro do sport, move, het is een exempel para nos jungen. Nu gaan we over naar het Nederlands, hè? Ja, een beetje naar het Nederlands. Wil je jezelf even voorstellen en vertel hoe is het vandaag gegaan? Nou, ik ben Ayla Belenius. Ik doe mee aan de Teens Division vandaag, de meiden. Voor mijn gevoel ging het eigenlijk best wel goed. Ik ben binnengekomen op nummer 2. Ik sta nu op 4. Wel een beetje gezakt, maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Hopelijk de laatste workout kan ik mezelf nog een beetje omhoog werken tot 3e plek. En dan heb ik alsnog podium. Maar zeer tevreden eigenlijk. Hartstikke goed. En is papa heel streng voor je of valt het nog een beetje mee? Nou, nee, grapje. Nee, het is een hele goede support. Enorme goede hulp. Dus ja, ik heb niks te klagen. Een beetje Arubaanse vibes. Natuurlijk, altijd. Hartstikke leuk. Dan gaan we eventjes naar deze big boy. Wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Dario Bolenius, ik ben 16 jaar en ik doe mee in de jongsters, eigenlijk wel gewoon onder 18 categorie. Nice man, superleuk. En ja, ik zag wat jullie deden, dit is echt next level man. Wil je even vertellen hoe het voelt om dit te doen? Nou, dit is mijn 3e jaar dat ik meedoe. Vorig jaar heb ik de Teens Divisie, dus wat mijn zusje doet, heb ik meegedaan. En dit jaar wilde ik wat meer uitdaging, dus ben ik dit gaan doen. Het is allemaal wat meer de RX, dus de wat moeilijkere volwassene movements, wat zwaardere gewichten, al dat soort dingen. En tot nu toe gaat het heel goed. Het eerste event heb ik gewonnen tegen eigenlijk iedereen, waaronder mijn eigen verwachtingen in. En net ben ik 5e geworden bij de tweede. Ik sta nu 3e, dus nog wel een podiumplek en ik hoop misschien nog richting de 2e plek en anders gewoon die 3e vasthouden. Dat is echt tof. Dat is echt tof, omdat weet je, het is eigenlijk dat je nu meedoet met volwassenen in principe, toch? Of met mensen die wat ouder zijn of zo? Ja, ik ben volgens mij op een maatje van mij na ben ik de jongste. Over het algemeen zijn de meeste 17, 18. Alleen alle movements zijn eigenlijk gewoon hetzelfde als die van de volwassenen. Dus eigenlijk wil ik kijken of ik binnenkort, volgend jaar, komende jaren echt richting volwassenen kan. Dat is echt tof man. Ik heb echt bewondering, respect voor jullie allemaal. Nós também back na Pavimento. Que consejo botin e manda saludos para a família e boa gente na Aruba. Sim. Para die prometer naturalmente, saludos para mi tante nang, tu mi tante nang na Aruba, mi primo nang, mit hai bos falta. Jos gracias que no tempo de virando dois que não, dus tempo de vira mais calor que quando frio acaba, pero toch mit hai falta de Bosnan, mit hai falta de Aruba, mit pensando riba Bosnan. Verder consejo, mane a mim mes, dat halt comitin, mit bij hasi 53 anos, ainda mit hasi deporte, mit hasi competência, ein passamos sali campeão de masters categorie, dus Sigi has deporte que kone, anto na Aruba, nós in diferente box na Aruba, muscle and lungs, por exemplo, bijna, in try-out les die crossfit, waar komt hij met de seguro que bij guste que kone, ten bo corpo salu, anto un vida largo.
Batende from the man himself, Masha Dangi. Paso feliz à tarde. Igualmente, danke. Alright. Yes. Nós também entrevistar Mas Rubiano Akirado. Seguidor de 24hora.com. Nós está agora aqui com outro atleta arubiano representando-nos aqui na Holanda. Conta-nos, como o nome da? Mijn naam is Curtis Quant. Ja, de Oranjestad. Ja, hoe zeg je man? Representa Oranjestad. Hey, we vamos competir, então conta-nos, com a vai. Ela vai basta bom, nós estamos para 2 workout nang, tem mais para vai. Primeiro é difícil, pero de 2 vai que mais melhor, me espero que de 2 me subir que mais alto. Pero agora me dá essa quando me tá, o último tá com last push e nós vai per duro. Master. E com esta cinta, eigenlijk, wordt aqui na como arubiano, wordt competindo entre hope nacionalidades. Como te sentiu? Ja, me sinto orgulhoso para representar Aruba, mas já sou outra competência também. Zij doen voor mij individueel, zo met echt outra massa de Holanda, Brasil que zijn. Zij actually representando mijn mesmo país, mijn mesmo isla. Zo me sinto orgulhoso para acelerar o meu mês. Masha. E que conselho você tem para gente não kutawak-nos também que dentro do esporte? Ja, o único conselho me dá é de tu me promessar. Promessar é mais difícil e você está seguindo com um domino effect. Promessar e você está bem com ele. Primeiro sendo para o Shanghai acaba. Primeiro porque me dá para o Shanghai, agora me penso para ele, está incrível. Começar na Aruba, começar com o meu primeiro coach, como está representante de AWE, com o Tarek Nava. Você é meu coach, primeiro coach. E agora que me tem outro coach, para mim não te olvidar de prometer, nunca. Você é especial que você corta de bohende na, então você a que você representa também aqui na Holanda. Hey, quais planos não para Luna não está bem para aqui? A Luna está bem agora aqui. Estou bom me qualificar para Battle do Norte, que eu estou na Groningen. Fim de mei, so o último weekend de mei que eu estou vir prometer também 1 de junho. E depois desse me loca qualificar para Amsterdam Throwdown, com o Lowlands Throwdown, que é um mais grande na Holanda. E também banda de CrossFit, também me dá assim High Rocks e weightlifting. Weightlifting agora aqui me dá por banda de qualificar para National Kampioenschap. Não está por banda de qualificar para National Kampioenschap. Se não tem aqui, está outra área seguro. Well, manda saludo para bohende na casa, na Aruba, para tubo friends na bohende na. Ja, me manda cumprimento para minha mãe, minha tata, minha irmã, para Clinton, Caroline e Kimberly. Ja, sorry, mas era olvidar minha outra mamãe esse nome. Também para minha sobrinha e minha sobrinha, para Zane, Isabella e Kaden. E também para minha tante e minha oma e Toriana que está suporte me de Aruba também. E também, ja, dat is de Holanda, mas também é box que me treino com ela aqui, Vigorous CrossFit. E com meu coach também, Eric que está bem suporte me para o último 3 anos na Holanda agora. Tremendo. Manebos pomira ting arubiano ng Turcaminda, nós estamos na Arnhem, The Nationals, então nós fazendo tremendo trabalho representando-nos. Mas danke, meu irmão. Alright. Manebos para mira, hopi ambiente aqui na Arnhem, nós entrevistamos atleta nang, meu nome é Eduardo Gulu, para 24hora.com.